Kajungku beli pi baro kerteng kapa dan bertam kajung puni mujungi uci sukres bahasa sisen depan nyanyi ublay mengelan beteng biangkup nih ya kene ke online Bible study jong kabalang pat kene katayo ke pemerintah kadi katayo ke kerpang katayo pengen rakhi ya ke Christian Home Week at Christian Home Sunday. Hako kang kibalang baru bahaba po KGP Assembly ka jongi. Dam rakhe ya kani tayo. Mangin kan mau. Parang imbu jing dua nam taklong yolong sen ka jongi. Kian Kristan baro. Hapo kari ka jongi. Pakani ka team jong usnam. Arja arpau pelong kian Kristan kung gajing ubi ukris ya kabala pasyon ng rem nakshiti ka ba ar kajong upol shikin ng korin ano nang ka ba ar kadu khatsan makani ka Bible study kani klip mar kande ini ka team hi ya kabala bo naka KGP Assembly kajongi para siya miyat sa prang akwa mangan polisi sini ni dekat ar koren ar khatsan kabalong kabanta pedeng jonggani ka Bible study kawo nabangilong kajing ubi ukres ya ublay ha kita ya kiba lapan im bar ha kita kiba dajat no walang ipet yani ka background jonggani ka chithi kajong opol sikanong koren wala thoy ni kashiti kung gajing ajing hikay iki Kristan hang to makin tip ijing shisha makin da pikir kinda sumar yala kajong gajing kayat maman kasungi naman kilalong Kristan kimlong laju utsyo kimday banyak lek banyak penseriam bagi tikiway pat kibam patlong Kristan handray kediwan image ing babaha kaba compare kaba daydor bat u Jisu Kristi para kani dekat ar koren ar khatsan upolu am Kristan kediwan long kum kajing ubi ukris tong nya points nega team ya balabo kiyen Kristan kum kijing ubi ukris tikdang manginang songthu shu ya nega team tong ni panbanta hakini artli ki banta hakapai dei bat kani ka team ya balabo ka banta ka baningkong ibangin sepet kiyen Kristan kamut ayu kata arkaba arpat kijing ubi ukres tuni portion shkabanta kabaningkong kiyeng Kristan di habang yakran sapang kani kabanta kayeng larangi khamngam jullew khandiat larangi phai ka testament kabathamai kani kantin yeng kawan nakakantin Greek kabaki ong oikos kabamut a house lani a building dia panggil keren Jepang kani kabanta ngam kwa ngin sakut tama ta kayeng kabapau shabar jingshna kijingtay katnum kanro kijing khangit kom ta ter nga kwa makin yakham focus pat ini jengmur ke basisha hang ni kabe dewi ni kaying kabalong ko home lani kata ka family hakabagi dekat ke jongka kilong kita gibaim basong basa hangta pas kawai pat ke jengmut jena kentin oikos kamut kayeng kajong ublay
ka tabernacle lani kata kabalang Kristan hi. Tiladang ipai pat siya kapasadang jang kay baro. Ladang ilit sa kitab Genesis siya kaper Eden hi. Man mau blay wala de ban thaw karpang yo Adam bat ke im kibolong it kibre baning kong hakan ni kasla perthai bakat kum kata ka design kata ka plan ka jong blay wala buk nang yo Adam bat ke im makin seng ya tolong yalong sam ka jong ki kata ka institution hi kabalong ka jing baha nakabanta ka syangkha syangman mat kumjo na matak imlang salang bat ka jing baharo na manta nagaparthay pag jing pulong ka jongka baro kaway tekin ka family kabaw bleb lobo karpang haking kisam ka jongi kalong kum katakan ja unit hakapaka debandam kajing itli shiyang shisam kadano kata ka purpose kata kajing itmo ka jong blay bagi kita basyang basahang ta kinang kata ka fellowship para maki at khamtam bat ublay pat kani di kajing itmo ka basisha ka jong blay kwa baka ta kayeng kanna kajing ide ka bajan bat ublay hi haman lakapor Rekomba nyetip nadu ko por kajong Adam bar keim kani ka pop layo benrong haki tenamar kata kadang ni ka pop pat kapala penlong ya kata kalong ya long sem makan jengay no ble nganget nya kan mau ba hadian bo Adam keim kila depan bam itu so Adam kila sedang keno iwe mano malapan boreki ban bam kumta pakin ikun ke jongki bukan maru abel ru magata kapop ke jongki kila bishni shipara tat hado bau kain la penyap ila jong para jong abel tenamar kata adun kam yengi mangin paipat siya kata original plan kajong ublay bat ba sa jisen pat ngindang kajong day kabajan balaw kanrat shimet lemking kisang kajong ngin syakri ru jo ublay hangta bat kanila lang ipay siya ka testament kabarim ngilaban siyam ikinig nuksa jong nik syakri kajong ublay kibalong kibari ublay Pergi syakri ya ublay lem ke gasam ke jongki mas ag nuksa Noah Joshua wa Abraham wa Elkana perkahana kikini pa jong Samuel nang taru ujo begitu kiway pat kiriu kra jong Bible la syakri ublay shimat lem ke gasam ke jongki Walang ipay pa sa testament kaba tamay. Ilaban siyam, yaka Mary, waru Joseph. Walang kikimik pa kijong Jisu hakani kasla partay. Wargom juru, yaka Elizabeth, waru Zechariah. Kikimik pa kijong Yohanes ng Panbaptis. Kibalong sisya kiba reublay. Walang ipay ro siya kitab jaga kam juga apostle kalau nang basip ho latho ang to lajer kerteng ya Cornelius ubalang orang ba shispa ubare ublay wasap ting ya ublay udawai klampot mau lem kayang gasam kajong u barok kaway malarang ipayro sini kaway pagshiti kijong upol Siti balang baper testament ke batamai. Ula jer kerteng itu syakri ke jong blay. Kiba maki
parking sang jongki ke Shakri jauh blay kung ka Lois ke Uniki ke Phoebe ke Lydia berkomta ter ki balong ke Kristan ke Beningkong hakapor ke jongki parang ipeng Kristan ke Beningkong pemalapan pal testament ke batamai hagiti ki por ke 4 don ing mani 4 don jeseng lang kum kapor ke jongi ke banta ini Kristan ke Beningkong di ke Shakri ya oblay haking ke Sam ke jongki hakaba ki babon naki paramajan ke jongki ki parlok ke jongki kiawan pania sang lang ging kesam ke jongki pagin Shakri akin mani lang ya oblay umus anuksa Rome khat nriu san iway korin khat nriu khat kandai upol man bau tho ini shithi pun kan mau yaw akila lak prisla par baging kesam ke jongki ka mani ya oblay par kumju ka shithi shak fileman iway ar lapan kan mau yaka afya paru arkipas parit kabalang kabadan hakiyeng kasam kajongki tiabang ikran Jepang kani kabanta jong kiyeng Kristan kalong kabasuk man sungtu bakiyeng Kristan kabashisha kadi kiyeng kababut shisha yaw Jesus Christ hakaba u Jisu hi uday kata kabanta pedeng jong kata kalong yeng longsam pat bode Jisu pat ban yalam ban direct iki afes ki kam ki jam ki ba halakas ngi hakata kiyeng kesem ngelawan ong kiyeng kesem Kristan kabashisha kadi kiyeng kapan i shisha shabar kapa Shakri par kabalik kamang kajong blay hakipor baro tong niya poy siya nakabanta ka ba arpat jing ubi ukris nagatabi ano katin parang the aroma of Christ tingnan kantin jing ubi lani aroma nakatin parang kawan nakatin Greek euodia kabamut a sweet smell lani kata fragrance kabamut kata kajingsma na sotnak anta shusho kamut ka incense kata kajing ubi thang hakaba hakipor ki pamenshwa haki temple kiju ay kajing kanya ki ubi nakabanta ban longpat kung iji ay ngo namanta ublay bas ko kabanta kani kantin euodia kamut kata ka kabalong bo pedang hun hakmat jong ublay ne kata ka par ko lang satisfy ya ublay di habang ya kran Jepang kajing ubi nginamla manyat lat ya kani kaway kajing ja kabalaja hagi gospels aring puli Matthias 8 landong dekot nrio dekot lai Marcos kat saw landong dekot lai dekot dai Lukas nyaw landong dekot balai punyaw berkom jo Yohanes kat ar landong dekot beningkong dok beprangin syam ya kabala tho hakabede kani kaway babri ko kerteng ka Mary kabalale ini kajing le ka phala ka jongka ya ka mangi ya kan mau sa hadu mentah perka Bible ke yathu magani ka Mary maro kali haro kata yo Jisu kamshin na tingkai kamshin na benut shu ya kani kajing sle ka barem dor ya ka makakadon
kadabi alabasta. Wahadim kala Shem yu Jisu. Kala Shem yau ni ubilar. Kala penpat. Bakala pensle yu Jisu naduk kli aduk kejat. Parengkat kijingja umat kejongka. Kala nyat tau shinyo ujongka. Ya kejat kijong yu Jisu. Pergi jenglek ke jongka. Kalau penlengok, kalau pensayong ikubun. Balai bakal lek kumta. Balai bakal syu pelena ini jeng slek kabarem dor. Hadang itipat ini jenglek ke jongka. Namar bau Jisu. Long ke jeger ku namenta jongka. Pakai yang kesem ke jongka. Dan namar kata kuman penan burom yu Jisu. Kalale yang kam ke jongka. Ya kaba mangi. Ngidang ikan mau. Haru. Kan kapateng ke jongi. Tinam ta jongi kumju. Angit bo ble. Wala karku yungi iwe iwe. Ngilong kumni kumang ngilong menta. Shimat. Lam king kesam ke jongi. Agak jengkeli kalong. Ayu, mengin iPad. Show Jisu. Namar. Kejeng lep ha, kejong u, baro. Para bang ikran sepang kejeng ai kejongi. Show Jisu. Angit. Bo Jisu hiu kwa. Ikidonol bagi bensim kejongi. Marbun sin hi. Kani kedonol kejongi. Niabu. Saladehi. Nama kalong abarem dor. Ya bang yatingkahi. Namanta yalade. Ada Jisu kwa mengin Shem. Yang ngadonot ke jangi. Ngin penpat, ngin penpra. Ngin wan shu. Dakaman sim. Kabasong kemen. Ada bang gilek kumta. Kani gaji ubi kabasisha kan mi nangi shimet. Lemiking kisam ke jangi. Ya kiba kin salong pat. Kita go pedang hono khamat ka kejing isnai ka jong uble. Dengan ga team ka khot yangi. Shimet. Lemking kesam ka jongi. Mangin long kita kejing ubi ukres. Makanya ga benta ka baningkong hangne. Ka keren shangi. Mamanga mangi. Making kesam ka jongi. Ini benlong kajing ubi sha ukres hi kabamut bahala kasngi padhala kapor ide bante ide kedoan kajing mani jongi yuble siang sistem bakti kajing mani kejongi haking sistem kejongi kindalong kung ite kajing ubi thang kiban kio syakher kajing isnai kajong uble pat kiban long pat dua pedang hun akmat jong uble. Perkeba arpat kebamut mengide menlong kajing ubi kajong kris syakane kaperthe. Ya kaba mengi ni em ni sa mentah. Ni mela menlan man kaperthe. Ade kabasniu. Kaperthe kabamidan jengkermen. Kaperthe kabajersi nakapop bat kajing baman. Pakadang dijeng sema utung tangan ke partai mentah. Ada beli khot yangi balok lang. Lemking kesem kerja mengin mi sekarang ke partai. Mengin long kata kajing ubi ke pasong tenat. Kata kajing ubi kaban long kajing kermen. Yang ke partai ke bam dandur ke bam dandar. Perkani kajing ubi ke jongi kaban long pat. Katakan nuksa pagkajing kermen. Nakamata ini kiway pat. Ibamdan kajing kermen hakan di keselapar te. Tinamal kata ni ke team. Kakot yang nga madipi. Mangin yet yelade. Mangin shim yela kebenta. Jong kajing long rangba. Mangin pikir ya kayeng kayat. Kajing much perkhat kajongi. Ikam kajongi.
bar mengin im sungi mengin trisitam mengin long kita kerja ubi ke basisha ke jong Yesus Kristus no ke jengkermen jong na kapartehi kadai tang hau Yesus tini kalau jeng duai ke jonga ke jeng duai jongi baru lang mengilak menle nang ni pat syakmat hoyim shim lala menta ashi benai tam menginach ke yang ngejawab lagi syakrin mane yu lai luit kong bajulong menswa ngila shu sakut menta tang shi yang sisam kumnehi hereng anget bahabang ya man syakri ya ubleng shi yang sisam kapan kan magngi I kristan ke peningkong kumno bagi im shisha kata kajing im kata kajing kermen ilang at kajing ubi kata ka nuksa ka babha nam takiway pat rengkat bagi para marjan ke jongki bagi duay ba ubler unirap ingi baling ba kanika puar ba mangi nya syam ya mat menta hapre kajing khalat ki babuon mangin syakrin mani ublay pat ba par ka jesang lang ini syakri syurham ya ublay shimat lam king kesam ke jongi mangin long syang nuksa ik para marjan ke jongi at kumju ik para shnong para thau imlang kasalang perkam ta ter bar habang penmi ka taji ubi pasisha ranget pakiwet ngin siu I kajing kermen kabadon hangi lengba uji sukresi bar ka bakut kumne ni devan jet yak ka bangi devan le nang ni bar syakmat perkam bau ong Joshua haka kitab kajong Joshua kana nang arpusau kada bakat san ya bo antu jit phi yano pin syakri mangate makaying gasam kajonga ngin syakri ya ublay nakabanta kaborong kajong blay amen ini pashu blay kajing duai kukpa jungi ubahab neng ni duai ijung kajong me lingba kanika Bible study baik bangi nilai syashkol nilai pusan ini ajak kaji ka jongi irap ingi shimat lem king kisam ka jongi ngindalong syak kaji ubi kijong Yesus Kristus baik ka bangi le bangi pendap nang ni syakmat kandalong sya wapen kemen me shimat perkebelang kajing kermen namanta jangkiwai pat ruhi iba pet syangi kurku yungi barok lang ada ai borong min syakri me haki por barok akaji im kajangi amangi puan kerten chano pun syangi Yesus Kristus amen.